Muntina sopi olena tuni a hichi Bible study anangai hozo sin nabon savin Christ Center Family Bible Study akonin kahin lim chi kedvin hi tuni ni khuahi in nabon ngai banguva Genesis SEMTILBU Bung som lhakhat sung Babel Insang Kisah chutileh pathen in mihim te pau anasu khen pi ti chung sanga hi heji bung som lhakhat sung hi quiz le Bible study the nei khom ki diu ahin him Amasapen pen in nabol ngai jing bangvin in sung mi te CHATE in nu le pakhat pen in pathing ko ma taona mangpuma bung som lhakhat sung hi velkhat vel ni be na simkhom te divin pakai men ikitim vin him hichi bunga dinga bung som lhakhat adinga verse of the day chang cha bi chu ahilouleh Genesis bung som lhakhat chang sagi na hi ahin him hung uvin kum lhau hitin apaovu gasuh khen pi uhite chutileh khat athusei kihet mon umtaovin te ati hichi bung som lhakhat sunga characters ho so CHATE HOLDOH sa ading chu ahilouleh Noah chapa SEMTILBU ho akimuin chutileh tera Abraham Nahor le haran pa akimuin Abraham tera chapa pathin ta san zo sedia mipa akimuin chutileh Lot zong akimun hi Abraham sopi pa haran chapa hichi bung som lhakhat sungi iti lai pha na aniki ham iti lai pha na til anasu ham iti ahilouleh Bible te mole historian tam ta hon asei danin hichi Noah Twisanglet chu kumsang ni le zathum le som nga BC vel hinte tin asewin him chutileh SEMTILBU ho Genesis bung som ma palsa bung som ni lagup sunga kimudung zuin Abraham hung pin lai pha hi sanga zakole som kole gup 1996 BC vel hinte tinzong akisejen him hichi hoilai muna anasu ham hichi bung som lhakhat sungi hoilai muna anathil su ham iti ahilouleh Babel Insang Kisah anamun chu sinar gam ahi akitin ahi hichi Genesis bung som lhakhat chang ni na akimun him chutileh tera le Abraham Lot le Sarah kaldia gam khopi akonin haran mun anazonon ahi Genesis bung som lhakhat chang som thum lhakhat na azong hoilai muna so anasu ham ti akimun him bung som lhakhat sunga outline ipp thu simkimu iti ahilouleh bung som lhakhat sunga hin leise chunga mihim te zo sen pau khat bo anatho danu akimun him ani na chun mihim ten aminu kithan sa na dinga khopi khat ana sa ozong akimun him athum na chun pathin in mihim te pau anasu khen pia vanoi pom pia ana the che naw kimuna bung ahin him ali chan na chun SEMTILBU te akona tera le Abraham hung kon do danjong kimuna bung ahikidin him anga na chun tera le Abraham in sungmi gamapat anakichon naw to simjong akimun him aba na hin questions to study Bible quiz to ahilouleh tudo don bu no ho hi CHATE ho mo sei pi jing sangin nu le pa le CHATE hon Bible reference ki pi ho ko na i HOLDOH khom divin pakai men ikitim bin him question number 1 na chon Babel Insang Kisah pat laya chu mihim ten pau iza anama Novem atile pau khat bo anama ngove akitin hi hichi chang khat na lama akimun him question number 2 na hin mihim te chu niso lama ko na hoilai gama anakichonu ham iti ahilouleh chang ni na akimuin sinar gam sunga anakichonu ve akitin him question number 3 na hin mihim te chun ipi sa ado ding anago Novem iti ahilouleh hichi verse lilanga chang li na lama akimuin khopi khat sa ado ding in anagong bin he akitin him question number 4 na achon ipizia khopi khat asa go do ham iti ahilouleh hizong hi chang li na lama akimukidin amino kithan sa na dinga khopi khat anasa do go no hi akitin him question number 5 na hin mihim chapate khopi sa do vedinga koi hung em iti ahilouleh hi changa na lama akimuin
pakai amata ahong kumlhay akitin ahim. Question number 6 nahin. Pakain mihim te chu ipi analo iti ahile hichi chang segi na lama akimuin apaovu anasu khan pi akitin ahim. Question numbers 7 nahin. Mihim ten ipizia akopi sa uso ananga auham iti ahile changgit na lama akimuin. Pakaizin leisi chung chan su hela anatheche ziu ahi akitin ahim. Question number 8 nahin. Ipizia hichi kopi chu Babel Kisah ham iti ahile chang ko na lama akimuin. Azi chu pakaizin apaovu anasu khan pi zia chu Babel tia anakimin sa ahi akitin ahim. Question number 9 nahin. Sem chapa masapen chu amin ipiham iti hele arpakshat akitin ahi hichi chang som na lama akimun ahi. Question number 10 nahin. Samin arpakshat anahne asu kum iza anahitam iti ahile chizong hi chang som na lama akimuin kum zakhat anahita kum zakhat analhingtan ahi sam kiti pacho sem kiti pacho ahile. Question number 11 nahin. Sam chilha ho chu sein iti ahile hichi verse 10 para 26 sungahen akimun ahim. Arpakshat in Sela anahingin, Sela in Iber anahingin, Iber in Peleg anahingin, Peleg in Riu anahingin, Riu in Serak anahingin, Serak in Nahor anahingin, Nahor in Tera anahingin, Tera ako na so Abraham hungkondo ahi akitin ahim. Question number 12 nahin. Tera in chapa iza ananayam itile thum ananaye Abraham ahin Nahor ahin Haran ahi hichi verse 26 lama akimun ahim. Question number 13 nahin. Haran chapa su koi ham amin ipiham itihile hichi sang som nila sagi lama akimuin Haran chapa su Lot ahi. Question number somlali 14 nahin. Abraham zino min ipiham itile verse som nila ko lama akimuin Sarai ahi. Abraham zinu mincho Sarai ahi. Question number 15 nahin. Abraham sopipa Nahor zinu min sein ite jong 29 lama akimuin Milka akiti. Question number 16 nahin. Sara chu achingin cha anei po hichi di ham di loham. True adin ahi Sara chun cha anei pon achingin cha anei theipon ahi. Question number 17 nahin. Tera le achapate chu hoilai muna kona hoilaya aneki chono ham itiale hichi chang som thum lakhat lama akimuin ur khopi akona kanan gam harana aneki chono ve akitin ahim. Question number somlegit nahin 18 nahin. Tera athia chu kumiza anahita metile chi 32 verse 32 lama akimuin kumzani lenga 205 anahita akitin ahim. Chukili abana hin application hichi bunga kona izil do theo he do theo le sati ho sap diwa poimo ho chu akhat na cho hile hichi Genesis bung som lakhan hi Bible dia poimo ta bung khat hi aze chu hichi a kona hi pathienin mihim te pau ahin su khana leise chung chan su hela mihim te anathe che ahin ahim. Ani na achon mihim ten amaho minthan na ding le kilaw pisa na dia to gon ananei ziun analo samon anakikhan talo na him. Atum na achon ay hozong ihin kuwa ito ibol na zo siya pathin lawpi na ding hilova ay ma minthan na ding le ay ma lawpi na ding igel ko zinga ahile at say na so losab na hizing ding ahi ti sumilpo hitim. Ali nahin Greek historian Herodotus in Babel Insang tu ni gayin a umzingin kamita enzong kagamuy tinzong anasezin ahim. Ang anahin Abraham pa tera hi milim doyho anahi akitim. Agub nahin tera hi dile vaige tinahi tinzong akihe. Asay ginahin Jews state tradition asay na achon Abraham kitipahin apa milim ho ata asan lawzen ni khat chu apa umlaw kain Abrahamin apa milim doy zaw si chu anazeb kain anazeb setan him apa ahong lunhin iti dana milim doy ho kiti goy gama
Ipiam talde gam hitam ti ado ale Abrahamin na pathian ho chu khat le khat kidal uwa kiti eto uwa hiti ja chu ke gamu ahitai atin adpa adon bolen him ahin la tera en an don borin ipiti chu hichi cha thailo ho le khomu thailo ho chu kidal theiding ham ati lain Abraham in jong akhuti le hichi acha thailo khomu thailo ho chu iti pathin hi theiding ham tin apa chu anadon bu ne tin Jewish tradition asejen hem maybe hichi ja azong chu pathianin milim doi ho ho anata san lo je ang chu pathin anako do jong hinte tin jong Bible thim hon jong asevin hem tunia hichi Bible quiz anangaya anangai ho zo si ne pathenin ibon sawin holimpi chi tawhan kakipa amen.